yoo awwaalanis qoonfananii nuuf haa fidan bakka gaaf sana garaan keenya ciisa gaaf sana sammuun keenya boqota iddoo itti awwaalan gura nu ta'a sagalee nu ta'a iddoo itti awwaalan sinitti agarsiisan nuti waan humni keenya qabu humni keenya danda'uun waaqas kadhachaa lammii keenyattis ni iyyanna reenfi mucaa kan keenya bakka biyyatti dhalattetti galee innaa awwaalle garaa keenya murannee bakka abdii keenya kunnee ciifnaa rakkinni nurra qaqqabe rakkina ilmoo namarra hin qaqqabnetu nurra qaqqabe isa kana uummanni Oromoo addunyaa marti akka nu dhaga'u barbaannaa jechuun barbaade galatoomaa waan na dhaggeeffattaniif. Galatoomii ulfaadhu abbaa keenya dubbiin ta haaraan seeta ishiin tun tama jummaa isaa turreemi galgala sabtii jechuudha. Nu biraa yeroo sun akkasuma fakkaata. Tamixiyyoon tawaahidoo jettu dhufanii ishii dubbumutanaami. Turumba suma gaafsanaati. Okay. Santaanaan keessa yeekuban qabatte hubaasin dhaggeeffadha. Yaada bareedaadha. Inna jala jiru maaliif koppiliin goone qoy? Inna jala jiru waa'ee obboleettii keetiitii fi asii halkanii guyyaa iyyaa jirra. Koppiliin godhaa ajandaa dhabnee miti. Deema taphachuu dandeenya. Waa'ee keessaniiti keessattuu shamarran mana madaaf jettan waan kanarraa barnoota guddaa argachuu danda'u qabdu jechuudha. Qalamtee abbaa argee ilmoo kootu budaan nu jalaa nyaate ilmoo keenya saraatanyaana qalamtuu qalee barbaannaa waa meeqan qalamaarti shamarran kaan sagalee dhabde malee. Dubbadhaa. Mubee ila dhiifama ammas deebi'ee ana nugusedha shirri mee xaxame qoy guyyaa rakkinaatti yaada gaatti gizee taxariime namni waraqaa eenyummaa isaa koppii godhee kenne obboleessa ishii nama firee jedhamudha. Gine kan itti bilbilame immoo fireetti toon ta'in nama biraatti kan isaan bilbilan eessuma bilbila kan argatan guyyaa rakkinaatiif bilbilamee akka itti himamu kan kenname bilbilli kan firee kan jedhamudha. Gini immoo kan bilbilame kan nama biraatti. Inni kunis mee hon jedhamee waajirri poolisii achi Riyaad jiru. Biiroon achi Riyaad jiru. Harka wal keessa naqatanii gochi isaan godhan kun gocha kabbaadiya ulfaataa akka ta'e sirriitti akkasiin hubattanuun barbaada. Dhiifama Mubee koo. Qeessi dubbiin akka obboleettii keenya kabbaadii jalqabaa kaasee amma dhumaattuu kabbaadii akka ta'e amanneerra. Isinii galee garuu wanni rabbi irraa ulfaatu wanni rabbitti ulfaatu hin jiru. Nutti ulfaachuu danda'a ilma namaatti. Wanni rabbitti ulfaatu hin jiru. Amantaan nu daangeessu, kutaan nu daangeessu, aanda kadheen ka'e, dheengadda haadhaan gastiidhuma kanarratti bakka ijoolleen jiranutti wal. Ani biyya ofiitti galanii ishiin kunillee bilbila cufattee achiin baduunsi tokko. Inni በኋላ ነው ራሷን እንትን ያለችው። አሁን እኮ ሰው ከሌለ ልጁስ ገድሏት ቢሆን አስገድደው አከሲ ነው ፈጀት ተቀብጭ ባታን የወግሩ ብቻ ጀሰች ሙባረክ እናትየው መርዙን ሲጠጣ ይሄኛው ልጅ የት ነበር? ያኛው መሬቱን ያስፈረማት ልጅ የት ነበረ? እናትየው በጠጣት ሰዓት የሮሃት ከሰ መርዚ ዱዱ ጉርባን እንመለተ ሲስ የሰጅራ bakka hojii isaa jira kan hojii hojjetaadha bakka hojii isaa jira. Shakkiin qabdanuu inni marzii kana dhufsiiseera jechuu. Yeroo haati keessa marzii dhudhu namni arge jira. Maal beekamaadha manni yaalaa dirasii maal qoricha jaamaa duudaa beekama. Eshi inni yoo inni dhufsiisee jiraate yoo. Isa waan beenu isaan waaqa bichaa beeka haati keenya aarii waan qabduuf ofii ishee hojjettee jireenya malee waan akka kanaa. እኛ ንዴት ስላላት እሱ ቢያጠጣት ስላቸው እኛ ንዴት ስላላት ራሷን ጠጣች የሚለውን ይዘን ነው እንጂ እሱና ፈጣሪ ነው የሚያውቀው። ሙቤ ደሞም ሙቤ እሺ የቀና ምን ታረጋለህ መሰለህ ሚዩት አድርገህ ይሄንን የሚያደርገውን ሰውዬ ስም ተቀበልና ለሀቢባ ትልክላታለህ። ሀቢባ ለኔ ትልክልኛለች። ሀዊ የሚጠሩ ከተማ የኔ የትውልድ ከተማዬ ነውና የትውልድ ቦታዬ ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ። እሺ ምኑን ነው የሚልክልኝና ምልክልክ እኔ ይሄን ሰውዬውን አሁን እነሱ የሚሉትን ባለስልጣንም ነው በዛም አይደለም ሰውዬውን ስም ሙሉ ስሙን
ሙሉ ስሙን ኦኬ፣ ስሙንና ስሙን ብቻ ኦኬ። ግን ማለት ነው የኔ ጥያቄ እኮ አልተመለሰልኝም። እናትየው መርዙን በሚጠጡ ሰዓት ልጁ የት ነበር ነው የኔ ጥያቄ። ያኛው ልጅ እንዲጠጡ ምክንያት የሆነው ልጅ የት ነበረ? አንድ ከተማ ውስጥ ነው? አንድ ቤት ውስጥ ነው ወይስ? ሀቦ ልኬልሻለሁ ስሙን። እሺ ጥያቄ ያላችሁ ለዚህ ለወንድማችን እዚህ ጋር ላለው የኔን ጥያቄ ማንም አልመለሰልኝም። ልጁ የት ነበረ? ያኛው ልጅ ምክንያት የሆነው ልጅ ቤት ውስጥ ነበር ወይ? ምን ነው ይሄን መመለስ ከበዳችሁ ሁላችሁም? ስራ ቦታ ኦኬ። ቤት ውስጥ ከሌለ እንግዲህ እኔ ምናልባት እሱ አስገድዶ ካጠጣቸው ብዬ ነበር። እሱ ስራ ቦታ ከሆነ ቤት ውስጥ ብቻቸውን ከነበሩ እንግዲህ ማን ሊጠጣ ይችላል? ኦኬ እንዴ ቀበኔ ሚውት ነሽ እኮ። አይ ቀበኔ፣ አረ ማይኩን አብሪው ማሬ፣ አይሰማም ድምፅሽ። ይሄ እኔ ያሰማው ብዬ ነው። አቤት እያወራሽ ነበር እኮ። ያወራኝ እኔ ሰማኝ መሰለኝ። ይቅርታ አልሰማንሽም። ምን እያልሽ ነበር? እኔ እኮ ግራ ገብቶኛል። እዛን ቀን ቤቱን ቆልፋ ሄዳለች እናቴ። እሱ ነው ያጠጣች። ማን ያጠጣች እኔ አላቅም። ቀጥቶ ብትሮጥ በኦሮምኛ ተናገሪ። ቆይ በኦሮምኛ ተናገሪና ተባለ ንገራት። ነበር በላት። ሰቱሬኒ አኒ ጠይቀው ራስ። ቆይ አንቺ እናቴ ቆይ የቀልቦች ጠይቀው ወይ ልጠይቀው? ጠይቀው። ሰቱሬ አቲ ሰቱርቴ የሮሃት ከዱት ሰና አቲ ሰቱርቴ ወበለሰቆ bakka qonnaa ዶጂ ብራንጅ bakka qonnaa